kulikuwa madiskussion mingi entre walimaji na wafugaji. Mwa ile kikao tukakamata decision ya kusema wafugaji wasikuwe wanatuma watoto waende wachunge mambuzi, kwa sababu wale watoto wako wanaikalia kucheza makarte, wanaacha mambuzi zianze kutembea ovyo ovyo. Na bakanipatia kazi, bakasema antake wewe chef de village kwa kutukingia, kwa sababu wewe uko chef wa watu wote, wafugaji na walimaji. Kwa kutukingia bili ni wewe ndio mwenye utakamata madecision juu ya hii. Ukuwa unapanda na kufukuza, mwenye atakuwa anatuma watoto kwa kuenda kuchunga mambuzi kule, unafukuza wale watoto warudie na zile mbuzi bazichungie kuchini. Ndio kazi yenyewe walinipatia. Bakaniambia tena tujikaze pamoja, tusaidiane. Kuna mambuzi zenye ziko zinatembea hovyo, hazina mchungaji, kuna watu wao kazi yao ni kuachilia mambuzi zitembee hovyo. Kumbe zile mambuzi zikifika mshamba tunazikamata, bale watu wanalipa amani. Na baada ya ile sensibilisation ya koje, unaona resultat ni gani? Eske ilizaa matunda? Ile ilileta kwanza probleme wakati ene tulikutanana le 7 le 10 vita nayo ikaingia, ikatuletea shida, kwa sababu wenzetu wote wenye walitoka walihamia kwetu kwa village yetu na muvili. Fasi ya kuchungia mbuzi, zile mbuzi zote ilikuwa deja ni mu village zetu. Utafanya je na mwenzako iko mu magumu na kukimbililia, ikaleta shida. Shamba za karibu zote antuka zilikuwa konsome. Na hivi utabakia tu kimya ama sababu usalama ilishakuwa kidogo? Je, hakuna zingine shughuli utafanya juu ya kuleta jibu kwa hiyo shida? Na ile hatukubakia kimya, ila tuliendelea meme kusensibilize wale wenzetu wale walitukimbililia hapo, na kubaonesha gisi wanaweza kuchunga mbuzi, na kubaonesha mafasi kwele wanaweza chungia juu wasiendelee kuharibisha shamba. Na hivi tena tunaanza sasa sensibilisation na kuambia wale watu wale wenzetu wale walitukimbililia iko walishaenda, tunabakia na mbuzi zetu tu hapa. Zile mbuzi zetu tujikaze zisiendelee kuharibisha mashamba. Zikiendelea kuharibisha mashamba, tutakuwa tunazikamata na kuwafunga. Sasa niliweza kuinvite General Byamungu Ruduga na komanda jana na komanda de secteur ambaye anaitwa Shusha Salum, na wote wawili waliweza kunitikia kwa kuandika. Walifika mu biro mungambo ya basage, nilitayarisha basage, balikuwa basage 8, banamuke 3, banaume 5, mkiwemo na chef d'avenue bawili. Probleme ilikuwa kusema kama balikuwa banakaniana baanzishe vita mwingine ya Kibongo, kwa sababu Shusha, commandant de secteur Shusha alikuwa anasema kama Byamungu hata komande Kibongo, kwa sababu wakati ya vita alikimbia. Mwenzake akasema mie ndo nilikuwa kufro kitu na nilipigana kwanza mwanzo wa vita mpaka mwisho wa vita. Wewe general hauna kazi hapa, na ukileta fuyo hapa nitakuonyesha. Hiyo hali ikakuwa ya kukanyana hivyo, tukaona hali ni mbaya. Nilifikiria watu nikiwaita nikiwalika, je, watafika? Mungu ibariki Kibongo na Mungu ibariki Afrika. Waliweza kufika, na kila mtu alikuwa anajiandaa na silaha, kama ni silaha kubwa alikuwa nayo. Neno la kwanza niliweza kuambia maescort ni baone ku 200 metre, hakuna escort mwenye atafika ku biro yangu na wewe. Maescort wa pande zote mbili, nasema kila mtu ku 200 metre. Waliniti na kila mtu aliambia maescort wake msikie maneno ya chef. Akakaa mbali na biro. Tulianza na sala, baada ya sala tukaanza na presentation, tukaingia hali ya mazungumzo. Byamungu general alitoa malalamiko ya kusema muniulizie Shusha, mie ningali Burundi nasikia Shusha anasimamisha mtumbu yangu isifanye kazi kukifuku, na manegociation anatoza 60,000 ili mtumbu yangu ndio iweze kufanya kazi, na alikuwa nakula 25,000 mkila turu ya mtumbu yangu.
Basi akaongea na alinifungia mtu wangu kama biro de wangu kwa kumfunga kamba, akataja makosa yake, mwenzake akakubali, ndiyo nilifanya hivyo. Huko mwasi wewe ulikimbia vita, sasa unataka mtumbo yako ichume pale, na wakati haukufanya kazi, haukupigana vita. Na ndio maana nilikataza mtumbo yako isifanye kazi, na ndio maana nilifukuza, niliambia jeshi langu likiona basoda yako banaenda toza mboga pale kwa plage na bapige masasi. Niliambia basoda yako wao ulishakimbia, hivyo basikimbie bani bakwe pamoja na mie, basoda yako bakakimbia. Resultat bila kwenda mbali, baliombana msamaha, balipeana mikono ya msamaha, na tulinunua Fanta balikunywa, na bakasema probleme yako iwe probleme yangu na probleme yangu iwe probleme yako, kama vile tunavyotumikia population yetu ya Kongo au hususan population ya territoire yetu ya Uvira. Na walikubali, tulikunywa gazie, na walituahidi watatupatia mbuzi, wao wawili watainunua, na walikubali kwa pamoja kutupatia ile mbuzi na gazie yenye walisema wanafelicite kwa mazungumzo ambayo passage yenye walisimamia na kupata ile kompromis ya kuleta usalama. Asante. Alitambulisha ni mimi chef de groupement wa Kalungu Hussein Malonde Benjamin. Ulikuwa utata entre Kigombo, Katongo, Kabimba juu ya conflit de marché. Ile kawaii kuitembelea kwa mkuu wa administrateur juu ilionekana chef de chefferie ndio iko Burundi yangu hakuwa kwa kama Kinshasa, na serikali wake alikuwa na demission. Nikabeba ile malalamiko ku territoire. Sasa nilifika ku territoire kama administrateur nikamwambia, akasema wewe ni president wa kampuni yako, utafanya sales Kabimba. Yes, sales ya Kabimba tukapanga mipango ya soko. Kwa soko moja inalema mercredi tu, na ingine inalema samedi tu. Ile nani ile hatua yenye tulikamata mule kweli ikakamata. Kabimba Kigombo alitika akafanya ile kazi. Kabimba ndio alitaka kusita kidogo, bahati yake fujo ikatokelezea, na Katongo wakatosha mpatia yeye atakuwa na kilema kila siku iwe après midi, ile siku ya soko iwe après midi ndio inalema. Basi kweli mpango imesha kuwa sawa, vita na kuya naona sawa vile mwa semaine passée iko sababu ilirudia tena. Ndio na watu kurudia, mmoja walirudia, wengine wakarudia. Kama ile balirudia wanaona bile bilishapita, tulikuwa mpita tunamkuja Muhammad endeleze bile. Ndio niko na ngoja tubasha kwa kunielezea kama ile kama mbishi wanarudisha tena yafaa kuhimiza tena watu bashike ile kanuni yenye tuliadote kuselese na territoire. Ndio niko na ngoja mbona kizuizi kidogo ndio maana si yangu mfiki ishia administrateur ile malalamiko yangu na kuweza kuangalia kitu lakini hichoni ya kwenda kumwambia administrateur ni mimi ndio kwa decision ya kuambia le chef de village wote tatu bwana, ile mipango tulikamata njoo ile hakika ngoja tena tuirapele utaketi kwa watu wazima.